Orofo wa ohwe mechiawo. Mediane Prophet Eric Akwesentwa. Ohu mi ache nso me wo ho. Edi ba bi ensa wo yira wo system mu. Na nyame ma wo de foforo ba. Because of we are very important emame. Na nyame de ade tuma koma so timi tu ho anamo. Eno na me pesa me no ka ho asem. Me no so dia na me pesa me chose ba bi awoyi attention ni usaka video ya. Share mane ko binsa. So di focus Akwesentwa asamba wo. Back to back, D4 back to back, Masaba. Amebaya, Neme can say in Jacassia, am I a present, John Tramani Mama. Na Ghana and 24, I am Fujina Mechiamo. More I'm share videos in Anna Montem and Kano. A radisha said, and then Masamba back. Yeme, whom is also said, I did say a friend sacrament, spiritual sacrament. Now make Kobe say Apostle, Yawasum. Obi as a Catholic Niana. David, manya Catholic ni. Na bitukwa kwa Asia country baako ye from Bangalore. Na sa Bangalore Catholic churches no akase e wo pa. Christian city betima ka se India for one city capital city baako. Ye from Bangalore. Na ho Roman for ho pa. Na mpa itwana mo kwa na me kusua ho nyama kakra. Ade si mi nchen ohwa all say light aso a control we ase e say here a control we ase message onsa eka video bia obe subscribe na wa share na wa like page na mame na ye nyina yetimi akoyenim na Israel Yankopon amaya ye nhira na awurade anu nyam abaye so e pa che obo say Catholic for ya soro mu page but na de okọ Bangalore na ye hwe spirituality na wetima kutwa ye de ma also baka we na uka ukwa enim na kan wasem ba akopesi ya na awurade Nyankopon pagya ne say Jesus Christ ehiraw say Nyankopon kasa ehiraw na wasem no na abam na ne daily spiritual sacrament eboa ma wo spiritual career enyini eboa ma wo financial system epagya nyama bibiri orofo ewo Ghana ha yawo mediaba so we Roman so we den we a spiritual sacrament. Utumi Google, utumi search or Google. I bet my channel the spiritual meanings, spiritual implications, and even my yama. Or of what you are there. What you are there. Wow, what you are there. Bra, who are Quenya Sabbasin called spiritual sacrament. Now, Consua, or of what how no, Oko to a na ubompire. Already with him, Sufre. Yamekan said, Obisa Papa my area check, may buy brother bi besin kwanim next week yede ne baba yebe wana ba na wayare twere 15 good years 15 bad good years e papa yesofo no we say spiritual sacrament yene orofo na hu aire ato ayare ne yene embabiu also a wo hwe me wayare for 15 good bad years 20 years, 30 years, bra. Onyankopon de da kropa besa yare through the sacrament. Wa wo hwe me just tap amen. Tap or we bisa de no o tap wiya. Tap amen kan. Amen ne chese awurade be yama. Obema nu nyam kase abeto so. Odi fa Akwesentwa me amen no kase me wo me da asafo ye God's Revelation Ministry ano. Me wo ablekuma agape. Asafo ablekuma agape a kan ne yefro lotu enebe kenke junction benna de yefro William Street efire Pentecost junction ba emu wakora eya osom ebrada eye ne oba obenya kwanya akọ sacrament no ho ya wada betrase edi nkomo wano wa ene so ba obenya kwanya akọ sacrament no ho kwasiada yeyi eba bontema obi pe biare nya ho akwanya ema enunyam etonso orofo sabri attention TV ye de bibi foforo kra ene ye de ba bontene se sacrament na be pii no onsu ubetwa na mo ene ye ba be kabom no obo Jesus din no ma ntumi ni ahode a ewo edin ni mu no ni ahotewu mu no da awurade Yakobon hira e ba to bi ni asofo ahwe me wo akwagya sese oba ni so be bo mpaye
Oko TikTok Attention TV GH. Oko I like Swa I like radio. Our Facebook will YouTube. About TV Attention TV one I only Facebook and in YouTube. About sorry waka. So video we are share mobi. No be share mobi. Men for data go here to kase. Into wow have we will share to kase be ombre. But in Jesus na nkwa. O sacrament na tap so na share mobi. O maame o yare no ohu afa kire de so na bompaye. Now you are for comment to say my mother is sick. I believe that the sacrament will cure her. Na Ewurade be ye okase. Niame kan say the Attention TV echi. Na Ewurade di nepa ayaresa fa ho die ni bema. Aha ena sacrament no eni ba bia. Me Anglican Church kra no mo wono isa Mary ohutiuni no ena mo no duro. Be we die edima mmema akokudurofo we makoma makoma me kra out of day bra sacrament na Ewurade be fa so manyama na ache yare na da ma me so ache da papa so ache na obe sorry e ma ho afi Ewurade nshira no ye okese so obetu anamon apa abahwe Nyankopon ne onyam media ne prophet Erika Kosi Antwi e ba cho my telephone number is 0543 41 91 60. And as we screen as say a number na fa the two anamon bra oba kwesi da obenyame oba brada obenyame oba yawada won sabe kame Ewurade shop no ye okese no hye wani onyam me kan say o man Ghana nkwaso afi wei awia e be hwe wiase so for bi odina no be kan sa woni sacrament no eyemogu tumi Ajosu any God's Revelation Ministry any Attention TV and Akabo. I already shout no yokasi. But I say, Macron. Bye bye.